iya ro mak guru agama situ ngena dia nama rejing. Cuma kadang kala narekong kayak guru membesaya lupa. Itu yang kadang talun rupa wita pakuragana atau pandritaya nareko aga-aga iya guru yang kemaka day cata supaya dia natedeng. Tapi iya roto macata yang dari to kita nggak baca kalau ti bolana. Nacata bami nataroy. Jadi memang tapi ya koto macata angka napa kuraga. Iya. Jadi angka napa guru ngang alena pangulutta Imamun Nawawi ad-Dimashqi. Iya Imamun Nawawi ad-Dimashqi tau pandrita lopo bermashab Syafi'i. Kemudian mega kita tunoki termasuk Al-Azkar Imamun Nawawi termasuk hadis Arba'in. Alena ke guru tak Ruyawa, beliau yang mengajar saya dulu di pesantren hadis Arba'in. Jadi termasuk beliau menulis itu. Jadi Imamun Nawawi napak guru ngengimak kedaya kong katau mak guru na magampas sisan na lupay puray na guru iro. Betul ngena silalo na je na guru na tadeng atau madari na pala tapi makumuna rata desi. Angka napak guru ngemak kada ia kotopura mas sampaja perlu ibacai akka 10 sidi ya mubadi'u ya mu'id. Iya, jadi ya mubadi'u ya mu'id. Iro ibaca ke 10 sidi. Ini kangi maka day alena panguluta Imamun Nawawi ad-Dimashqi maka day kuy ro na baca ta insyaallah dia na magampan na lupay dua telu walengi matu idi maniki kami tapake ito nomor si dipulok ko alena panguluta Imamun Nawawi iya ro na pake Imamun Nawawi na saba namoro alena wattun na maguru makotoro madarito na lupay sehingga napak guru ngangi maka day kuy ibaca guru na ro pak guru maka day mo baca kung kamaluko mbas saya malupa ya gagah. Ya mubadi'u ya mu'id. Ya ribaca. Inanya naro dipake ko pataka lupa kita. Iya, jadi betongan na ko puray mak guru na magampa ya lupay. Yang kedua, ang katuok ko kitab Simtud Durar. Penulis pengarang kitab Simtud Durar napak guru ngangi nareko pura ki mas sampajang ibaca surah Al-A'la. Tapi layak katani ulu 5 atau ipake ya katani sara jadi patadang ni 5 atau ko sara napa ibaca surah Al-A'la tapi ya ko nadapi isanukari ukafalatan sa yulangi akapitu yaro akapitu yulangi yaro sanukari ukafalatan sa ya nagan akapitu napa ipataru jadi sanukari ukafalatan sa illa masyaallah nanti latu capan wat ding itambahi cap ipura ni rolat tu imatu si di surah wat din ni ibaca Allahumma yufahkina fid din wa alimna ta'wil iya roh jadi Allahumma yufahkina fid din wa alimna ta'wil jadi ribaca roh jadi iya roh dua wat ditapake istilahnya kang istilahnya ya kuya magampang ya naron na ya mubadi'u ya mu'id maponcho mi iya maponcho iya ro iya mi ko surah Al-A'la malampe-lampe nasaba iya ro sanu kari ukafalatan sa yulang ya kapitu napi tambay si padong capana tapi iya ko wite penjelasan na tau pandrita makanya ipake ya Al-A'la magay nasaba makadai magampati mapahang jadi dia nama kada kuat bawang peringerana magampati na paha kong kagaga. Iya. Jadi tanya hai di bawang ibu-ibu emak guru ya betul kan anak tak ro masikola tapak guru. Tapak guru. Iya ko mabicu mo pide panisa baca ya katani ulun na dibacang. Iya ya katani ulun na dibaca yo pero na ya mubadi'u ya mu'id de to gaga lai baca bammi. Iya, lai baca bammi ko to pura masampaja perlu. 11 kali. Ke 10 sidi. Iya Asmaul Husna. Apakah mak baca Asmaul Husna ki ona? Cuma iya penjelasan Asmaul Husna itu mega rupana. Makanya kedua telutu kita napa kita pandrita tapi ya kotomelo mak bicara maka ada penjabaran dari semua penjelasan para ulama kita hakikat katu kita makanya kitab Iyanatut Talibin. Mega kapak disa ngukur. Jadi kita Iyanatut Talibin. Makanya tapi merajing-rajing ko dek na tau anu mak guru. Oh iya, jadi iya nama gampang tahu? Iya nama gampang. Kemudian maki iya ro mak guru agama ko uitai penjelasan atau pandrita ro
malupula dah harusaro na tarongang ni po Allah Ta'ala. Jadi dito na kada tau macero, matungan na yan na guru na tayo, ang ka na hadiah yaling ko po Allah Ta'ala. Jadi dito na kada aja tak kada yisapi, de napay matuntu pa di sa nga tayo yaling memang ni baraka ko po Allah Ta'ala. Si salami matiha kedudukan na. Kemudian nanigi-nigi tau makuraga untuk matuntu pa di sa nga ngagama, iya natuto ilaw doang ang ko malaikat. Jadi termasuk majelis tak makwe itu dijaga oleh para malaikat. Ya kuku itu hadis maka ada bersaf-saf, betulnya nesangnya bersaf-saf, bersusun-susun malaikat itu. Namo matin roki oko tangana jamaah itu deto na marigaga. Ko si pulo ni makuan ang kanataw cakaru do na tinro, na marigaga tu. Nasa baangka ko hadis maparotes malaikat. Napudangi po Allah Ta'ala maka danang karotam mo matinro mi. Maka dia pun Allah Ta'ala cocok ni tapi okui tangan atau upoji atau masih matindro. Iya. Jadi okui tangan atau makan jahe yan atau nakada guru ta. Nalay de chen ako tangan atau mapangajian ni matindro maka ko kisa dapin na pabuto Makiro. Jadi okui rompay lolong apa mase. Kemudian saya kasih ilmu angka pole oko alena panguluta hadis ini hadis marfu. Biasanya hadis marfu hadis yang disandarkan langsung kepada Rasulullah. Jadi na pulo ko sahabat langsung ko nabita. Ini hadis marfu ini angka narampe ale malabbi na nabita Muhammad sallallahu maka da nanigi-nigi tau mas sampaja sunnah duha rakaat pertama na rikopure na baca suratul Fatihah na baca ayat kursi ke-10. Ayat kursi ke-10 rakaat maduanna na baca al-ikhlas ke-10 to munrina patihairo makadai nabita iya na tu tahu nama saya pun Allah Ta'ala sehingga makadai tahu panderita pahakiki namuci cemi mujama sa umur hidup tempat tipurai tapi makanya saya ko yun pananungan ni naiya na ya tu ampai nabita perlu jelas kace deh iya na tu ampai nabita angka sampaya sunnah duhana ri pamula watu duan rakang kan napi satu nabita dia nasi sanajama najamay jolo duan rakang napa najama eneng sehingga rua jadi nalay jolo maile itu iya natama na duha awal najamay duan rakang iya na ro nala pangupu jadi ayat kursi ibaca ke-10 rakaat pertama atanya yasin itu ko yasin ke-10 merendah gitu iya jadi itu jadi ini dari Malik bin Anas. Jadi saya sampaikan maka dari taupan rita alina Imam Asy-Syatibi maka da namuci cemmi mujam masa umur hidup. Unro pentina. Iya. Kama gampang mo to ayat kursi ke-10 rakaat pertama sesudah Fatihah, kemudian rakaat maduana surah Al-Ikhlas juga 10 kali. Don rakaat apa to mak beda salam. Iya komelo ki maciori tongang pada tongang istilahnya carana jame sampai duha nabita ro na jame di awal waktu jadi oke pamula waktu jadi barakna salat sunnah isra sekarang kan jam 6 lewat 5 menit misalnya itambai pitu menit waktu suruk itu masih masuk waktu suruk 15 menit itu jadi 15 menit setelah itu masih masuk waktu suruk berarti sekitar 15 menit sebelum jam 7 apa ya duha, tapi lebih aman itu 15 sebelum jam 7. Iya, iya. Itu yang paling aman. Iya, karena waktu suruk itu, Pak, Bu, perlu paham maka angka tahu pandrita natengi masampajan nareko pas masuk. Iya, nasaba nasangi masuk waktu larangan. Kang 5 je tu waktu na pemaliangan na bitaya sampajangi. Tunri masampajang. Monrin na asarae riwat tu macala na matan na soigang kalabusisan na kemudian imun rinna subuhe, kemudian riwat tumuba na matan nasoy, megangka menre na sirapa, kemudian pas juju matan nasoy. Itu 5 waktu na pemaliangan na dita yung rima sampajan. Ang kataupan rita, termasuk alina panguluta iman tasyapi na sabat tau hati-hati lada, maka da sinin na sampajange din wading. Sinin na sampajange, termasuk sampajat tomate, din wading ijamay mun rin na saray ko alina panguluta iman tasyapi. Jadi maka dia kung katau melo ya sampajangi ko sara iko sampaja tomate no yolo na pama sampajangan sara. Ko pangulute man tasyapi. Pala yolo i sampaja tomate we. Imon ripi sampajang man tasyapi batongan na de na chi di mi pandapa.
Jadi iro iman tasapi nasaba hati-hati wi maka dajak kam termasuk mah nang sampajangi dina wading. Tapi alena panguluta Imam Malik si Abu Hanifah maka dede sampajang iya mide gaga sabana dina wading. Kiga sa sampajak de gaga sabana sampajak toba ya jadi mo jamay ngon rina sara sampajang botongan na de gaga sabana de gaga faktor na yo po ko makabisanya meko joka sampajak sunna musafir jamay ha makiro yo po iman tasapi de sinin na semua salat dina wading. Yan na ko macala ni matan nasoy gang kalabun na ito din wadi yon rima sampajang. Nasaba yan na ri asa katandu setan. Odron na jing masu to. Pak Melo isompa matan nasoy. Kalkuro masompa. Cuma idi kadang lay poji ko ni labu matan nasoy masu to. Pak ya badi kang sunset apa. Itu. Jadi tapi saya tidak anukan. Jadi penting sampai kangi padahal ia komelo ilabu matan naso itu makan jalan dak tu yamalkan koko kita bidayah tu nihayah tu makan jalan dak tu ibaca walail kemudian wasyams kemudian kulon surat bil falak dan kulon surat bin nas ibaca makada itu to pandrite koro pahikmai makada pada tu we busia dalek kemudian apa tu apa ayat tu walaili wasyam kulon surat bil falak kulon surat bin nas ya to siko tahu masiko lah anak-anak baca ya tu ya lengipat disangat dari segala arah malomo nak guriman ng parupa-rupa na pa disangang. Jadi makanja kome tapi melo pilabu matan naso. Iya makanja kolat tu iya tu pa sura tamato ni mga ribi. Iya tu makanja lada. De nagan 7 menit lah. 7 menit sebelum ini. Kasih cabe kamu itu walaili wasyam si sambungnya tu. Kalau surat bil pola kalau surat bin nas si sambut to. Iyo poko imam menyamang apa lah nih. Iya na baca nih. Itu diberikan rezeki dan tidak akan terputus seperti air hujan. Ya tu pada webusia dan lek na dia dapat tuh. Itu makan jati baca. Ketuko kita bidayah tu nihayat. Jadi itu amalan-amalan yang diajarkan para ulama. Magampar bu, dia nama rajin cuma ya lemi kesempatan. Tapi upasangi makanya memang iro po Allah Taala nabagi waktu nabagi tak bagi tu waktu angka waktu makan jala da, angka waktu makan ja, angka waktu biasa-biasa. Angka tu waktu mestinya dihindari. Jadi tak bagi tu waktu iya na nak guri tau riolowe nang kaya sa makadang katunak kada lubang malisa kumana gitu. Tapi orang yang mempelajari itu orang khusus. Bangsa naku ya kak depa udah api ya roh. Tapi saya mempelajari tahapannya. Maka ternyata memang angka waktu-waktu puang Allah Ta'ala istimewakan itu. Nah istimewakan itu puang Allah Ta'ala. Termasuk kan dalam 1 tahun mereka orang itu 6 hari toh. 1 Rajab, nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal. Kemudian angka to natantu ka puang Allah Ta'ala. Melo tama mga ribie, palawangan na mga ribie isa, kemudian melo tama subuhe, palawangan na subuhe dengan suruh waktu suruh atau waktu duha waktu istimewa itu bu. Iya na waktu na kumanan itu na surangan dia tu nang pengkiasa sikir pagi dan petang to. Kanggo kiro monro. Sikir pagi dan petang kay monri nasara enonro. Kayak waktu-waktu sekarang. Magay. Makuye. Iya ko ikaitkan si bahwa penjelasan na ulama-ulama pahikmah nakan nakito pasang makadaya tu manu olo-kolo macah ito magi nakada olo-olo macah olo-kolo macah itu manu laye deno ni tu ko deni ta malaika ito kiro yan tano ni gare iya ko magi no ni manu anya manu biranya manu laye tate 12 atau tate sidi itu sepertiga malam toh kan no ni malaika ako tuh kemudian menjelang subuh kamu ni toh si bawa kwele imonitoy melo imu ba matanas itu moni nasaba makie malaikat penjaga malam kaya tu malaikat ukilangi emonro iya minanoloko lino ko tugas ilangi tugas nang ka malaikat tu no ko sepertiga malam itugas kami matino iya na tu na isuro te masempajang tahajud namun de na mega yang penting moto ki masempajang okoro sebenarnya itu bukan perintah saja salat sitongan na perintah berdoa. Jadi aku nggak tahu dia na sampajang ilodoto no ha? Enggak makiro. Jadi aja na takada ya halangan nggak dena tu talulung aku ya tu halangan ko sampajang ni bawa. Tapaki milodong. Apa iya ro tahu halangan itu ajun nurang dena halangi doa. Ini ko sampajang terhalangi. Jadi ya ko noi malaika melo itu milodong ko ro. Na sabak magay iya ro ka malaika palaporo. Makiro alina macata alina to laporo jadi istilahnya maka itu pandita iya tu malaika anak gurun na je po Allah Ta'ala itu pasukan na
Masisten na. Maka da dia yang diperintahkan. Alina cata itanay matorma tu korewa maka da aga na tiga watakko. Ka maparote si pura waktu nay pancaji Nabi Adam. Maka da meka pancaji khalifatun fil ardi maka da detong may makibua on rato lima tulisi sala mapacolo darah maka da ipo Allah taala wisang. Ayun naro ampay selalu ditanya malaikat itu padahal Allah Maha tahu. Makanya itu malaikat no ikutu makanya mo ni manu nasa ba ang kapanalitian no ko Nevada biasa ro baca ko artikel maka da iyero matan na manu lensa na bisa melihat cahaya putih kata wede manusia tidak bisa hanya lensa mata ayam itu yang bisa melihat dan sumber cahaya malaikat itu kan putih sehingga dia bisa melihat malaikat makanya hadis Nabi itu betul tapi manu lainnya kemudian waktu nah menjelang subuh kami lo subuh tu kan no si malaikat ko tu leni no kami no na iya sepertiga malam ang kasino ko tiya melo jaga ko soy apa leng itu malaikat jaga soy leng jaga wani tapi si runtoy ko subuh si runtoy ko subuh nasaba iya pajaga wani dia panarewa iya panenre iya tu malaikat kumu bayar siang makanya magir waktu imun rina subel waktu suruh na istimewa lada karena dua kelompok malaikat yang mendoakan nah oke itu istimewa namo tu pas sidak kasubuh oko tu makoto jadi oke tu kuncina jadi maka da magi jero sadaka subuh na matandre nun na sabak dua kelompok malaikat milodong ko iya koloroi mo sidak kasi di mani itu dia na mereka yo poko subuh kan mega iya na tu ampai pas sidak kasubuh makanja sampajang ko tu istimewa na sabak memang dua kelompok malaikat asara makoy ka makoto noni tapi sebelum saya lewat ke situ yang perlu podangi na pasapasangat tu tau panditariolo maka daya kong kapasa-pasa padale aja mo salay masigi nareko pusamopo mega tuto din napahangin ro kaya yasang pita-pita na napa mo salay masigi iya ko din na pita tanay mo salay masya sa kumuro si dali ito namakay kataw pura na mabir sa lalupa na maso nasa terlambat no pasa napakoti hawita nalay dasar iya roma kada rewa pi malaikat mo rewa rewa pi ro pajagawan niya akasama ko maso pak timpa pi siyang itu naso jadi malaporo jadi itu malaikat malaporo tu maka ang kamobi ko masigi usalay iya na ro jadi iya na tu aja cuma makie ang katawa kita uraro aja na makada langsung ikali-kali pacar metapero mega tahu ang katugas tambahan na dalam keluarga. Kanya nak nakasih melo masikola yan na non rokoro tarlambai. Pagawai lakay na napay menorusukan nga reka masalay. Kawajibat tayaro. Aja na salah kamero. Jadi aja na talay salamanya. Tala ni komisanya waktu libur hari Minggu. Yan na talay di. Yoko ni ro. Tapi kangang kamu amalan wat dingi pigaw to. Zikir-zikir pagi dan petang itu kan banyak. Mega tuh. Mega amalan. Iya komelo ilay ran betungan na runtut kang ito. Kupura ki masampaja subuh. Amalan na tuto pandite na pura masampaja subuh. Artinya kang ang kamu rutin ini subhanallah 30 tutukan Allah Akbar kabira sehingga 34. Selesai yaro pura ki milo doang. Ala ni tambahan. Aga tambahan na yaro. Nomor CD. Iya ko tulle baca suratul Fatihah tapi sitongan na onron na ya ti baca suratul Fatihah akka 40 si di palawangan na sampai sunna subuh si basubuh ko tulle akka 40 si di Fatihah iya tanya al-Ikhlas Fatihah akka 40 si di alhamdulillah ko tulle palawangan na sampai sunna subuh si baba subuh ko tulle iya ko tulle ya magay iya ko istilahnya iya ko hajat iya ko ang kahajata insyaallah pananungan mo yero patapula sona napaki milodong hindi bahkan ang kataw pandrita makadamuita nipi tapi aja tatutuy mata ta ko milodongi masampajangi aja nitutu mata suju ki aja tatutuy mata Davis sang iriya biasa makalaka napamuwisan na ro iya biasa ko masampajang aja na din na melo huso para ko mabalobaro di sujadangi law tutuy mata ko makadawa napaganggo iya, palay kong kanyuki ng katuni gambara na, ya ko sa di ko tuti na manya-manya sa di ko ututuy. Tapi ang kaurunto, narampi to pandritay, makadadya mo tutuy matam. Magay, perlu sampai kangi. Makadaya tuita na matu o kosori monri, watak kalemo. Mancaji sakbi mana tuh? Iro nomor si dela sana. Makada mancaji sakbi manang, iya ko mututuy matam mo, makada debitay.
Denan caji sabi. Yan na to ampay timue ko to masampajang mesti kedo masada nang kalinga do cilita. Iya ri baca aja na din na nasada. Ipasawsawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ipasawsawi. Mancaji sabi ya ro maka da ubaca memang. Iya ro matai maka da uwita memang. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua, iya ni pokok. Iya pero kang alasan na ano mi. Iya pokok. Maka da yan ang kataw na buka mo matan na narekomilaw dong ipasiruntukan itu sebelum mati. Iya. Yan ko matutu mata ni tao itu nulay bija-bijan naman nilolongan ni matu. Iya. Iya ro. Jadi biasa kak iya na to aja na ibu iya na sendiri madari ko milaw dong maka namanya amang aja sa di ko tutu mataku. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Jadi munri mani usapa magi ji alasan na tau pandrita nang kanatiang katuha desa na nabita masampajang inatiang itutu matay maga. Ternyata ada memang hikmahnya. Iya naron kada pemali itu apa itu pak desa ngangebu iya ko ilmu fikih maka day haram atau makruh. Iya ko ilmu hikmah maka day pemali. Istilah pemali itu lari ke hikmah. Betungan na iya ko mo pigaw ide mo madosa tapi ang kapangaron ko kahidupanmu. Jadi maka dami pemali. Bahangnya jadi kong kataw maka day gaga pemali tau day panalolongan itu. Istilah pemali itu berlaku untuk ilmu hikmah. Jadi kung makaday haram makruh berarti fikih itu. Jolo. Dito yung may pajay wita mi jaku. Urus jolo bu yang pemaciu ibu. Jadi ini penting ya. Jadi istilahnya takgan kuliah ngang igare cede iya ko milaw dongi masampajangi aja tertutup. Jadi tertutup matata. Insyaallah napasiruntukan ni Pong Allah Taala. Angka to iya ko istilahnya kotomelo male masija itu pura ni rona maka da pura ni ibaca sikire Fatihah iya merepa itu kapai diipake pak ya biasa mato baca ramaro subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahalazim kasiratu iya kan maka da inabita kalimatani khafifatani fil lisan sakilatani fil mizan habibatani ilar rahman iya matotu yasa sikiri na malaikat jadi kung mangkataw makutana mapatapuan maka da baca si kiri na malaikat iya nasabari nili dale iya tu na baca malaikat. Jadi si kiri na tu sinin na malaikat iya itu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itambayi man iya tu astagfirullah nasaba lay istilahnya cicam manipigaw na duwe lolongan. Nasaba ya kan situkan na iya ro si kiri iya niro bawa subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Iya ro si kiri malaikat. Yan na nakada na bita, nigi baca, sinin na malaika, pun angkay na utusok po ng Allah Ta'ala, napariwag kang yan. Yan hindi na tahu mau pala da je. Yan na ampay hindi muslima ito, yatiya, magi na istilahnya, masakatan niya nga ko NU, na makanyamang, na mga dito, lo, pangagya, tuli bacati Fatihah. Ito nakenala mo gapiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allah ya minhum wal amwat makanya tuli baca ngipate na mo dito lo mapangaja tuli law daw toki ito ita ni gari ang kagalayang ni makoro dia tu gaga iti di tuli law daw na mo de ki gaga he bato kan ang kakiyaw lang ina nang kasi taw mati ilaw daw siki ito ini taw mau palada. Jadi yan na tu ampay ya de nang katu meto kan makanya mga katanyang na makakanya semua sanatnya ada urutan-urutannya dari ulama.